we are about 12 ma me won fie sen mo 18 e dey asem ne how kata na ni ma me cho me be shas ya ko secondary school hey voice dey say 55 of all boys me shas say me ko secondary school na my parents name me head master for the me call I'm the ma me school father yes a man or mother no me man so father me school father oh no oh you good oh time be crowd or like me papa me friend papa no match them say scan you on so no or be providing me provisions or to me on my insisting or school father no okay. Me pa or you good and so no na enyama bi wo no ho secret dark secret bi wo no ho like no person chire me tama obe na school father no secret bi e wo no ho tena ha twa me secret imbush bra Alex tra ha wi a ai obeton de ne suku ankre no etu say Alex uko na ye den na where you know school father no yo kama no me kama pa just na pa be trase there's not like on sisimi okay on ma obinso sisimi okay me provisions me frefi enkoyi na wato wama obi wamambi me duane ho nyama na nye problem bia o me ntemti no eka bosome mienu a oberi ana miensa oberi ena okachem say o group B o odi kan bisa me say fiti me share the school ma hu say like no ho akere no ana or far how and I'm say that be me hu bi da and I say or the mbeka some group bi hu na enti honum na ebo me hu na me pese me honum na ebo me hu ana me dwen say we me school father dey good person ti no onyo bone onyo bone ana me ko dwen ho a buy enti no me ka chente on family kom say na why ye no e why you school there me so pese me yese ono a ana odo be call town na ndamfofobia omo me day student omo nya border omo ka group no odo me call omo fi omo sam dan bia omo ye ti no odo me call na omo ye nipa be 10 omo ye 10 form 1 4 ni 3 4 from omo nyina wo school mo uko hu omo enti no video mutrumo pe ye call ye no ena de ntoma fita efra me ho de candle omo so candle na omo kaka omo nsem enti no fiti that moment na me experiences are bibia na mobi enti no o free the moment bibia na obi say like na eba na me ho nkyere me te say first na na me ho nkyere me enti no okoye no owie na okoye no na me ho na pese me jai say oni onti no na me ho na dia na mo ko de oko ye ko hono minti no odi ntoman from no mo kan ase omo chante demonic way bi no na omo amoye nti no ase omo nim speech na omo kan enti wo no omo ma wo kan bia na dabi na ni omo de ntoma fra wo ye den say ase omo do be shema ye be initiative okay nti no obe kono na say mean like having feeling me ho and I'm say o de mejai nti no me koda ase mintimi da ase bibi na ase dae waba ohye atade tuntum no akacha wana aba ase me hu ne na ase bibi eba oba na o kire me say maso odi ho me jaya on be kumi tetimi mintimi nda o ebo me hu pa mitimi tena wa na my din na everything nya ko adisi ankora na mitimi nsin o school mitimi nda nti se na situation aye no mitimi nka kire mitimi mbom maame
ana me papa omo mamu sua ajo to ni wi no david chesa mo de I say saintifie sa ti sa de omo kekan no kure ka say enti no metimi da send them mada say no nipa no hye tuntum mada waba asedae o hye tuntum na waka kire dem say maso odin o menko e kan anya sa like on be kumi koka group no ho me san koka on into me hu say sam ana e bomu na de chien so obeba no hye fita the same way ana obeka kire me enti no se na ade ne ye no na me ni excuse me ntimi nka kire me ntimi mbɔ me obia amane na akɔ antimi yi enti no me gusu on say na me use smartphone enti no me use social media ni sa platforms and am bebe share mo program they say wo how pa dia na how wa bodam e mo dam mbɔ me dam enso na ye wo den ebetima bomb dam wo hwe de keka kro na ebetima na che senti o mo kekan senti no kure na de no wanye na de enti na e chan o mo how abije wo de me bana se be free pa na me de mabreu enti se wa wie school na na ma wie wa wie na wie yan so still like that so hantel na ko wa wie de anke de ba biem e da so hantel na school father no way fiti that we that's the last time I meeting and kind on unti ne kabi na me chesa de kro no ma wanye ana mo ma wo ye chanti bi dali na fe ne de enti na bibi e haw ade no wanye ti de enti na e haw at the moment I am introducing me back chesa wa ko hu ne die abije frepa ma ye nje say no wo ba fie nyina ade ne hantew wo dai haw me school father ni school uncle top school waya apa manimle na wo ka ba wie ananka yakopa ana wenya pa hello pa hello